mu bicu n'umukino abantu bahise batangira gutrolinga ikipe ya Chelsea barabwira ngo iyi ntago ari Conference League uburyo ikipe ya Bayern Munich yabakiriyemo muri uyu mukino. Ikipe ya Bayern yabarushije gukina nka ekipe nini witwa kampani urebye muri formation mu gutangira kubaka ekipi izakina umukino n'uburyo yawuteguye ubona ko ari umuntu wabanje kwiga cyane ku ikipe ya Chelsea ya mediane nziza cyane ya Caicedo ndetse na Enzo kenshi agashyira Korpama ku 10 binatanga umusaruro kuruta kwenda akize Korpama ku ruhande binatuma wenda agira abandi bakinnyi baba winga beza bakubagana yarafite Jean Pedro wataka afite Pedro Neto ni ugusigara avuga ngo hagati wenda Jamie Bueno Gittens ndetse na Garnacho atarizera neza ninde nakinisha ku ruhande ibyo byose byari ibyo yagombaga kureba afite ba Estevan Willian kenshi ajya ashyira ku ruhande bikabyara umusaruro wenda agakina ku ruhande rwa nimero 7 mu gihe Pedro Neto yakina 11 kuko ari n'ibintu asobanukiwe wabonaga ko witwa Enzo Maresca ku mugani irushanwa rishobora kuba ryamubanye rinini au contraire company warubizi ko mediane ari buhure n'ikibazo gikomeye cyane cyo guhangana n'iyi mediane ya Caicedo cyane na Enzo Fernandez yabanje kureka witwa Leon Goretzka mukuramo ashaka kurya neza na Alexander Pavlovich n'umusore mutoya ugifite imbaraga wihuta mu buryo bwo kubafasha kubaka umukino mu gihe muri recuperation byamukundiye afata Joshua Kimmich muri hafi mushyira kuri nimero 8 bituma wenda aza kuvuga ati yaba Serge Gnabry turaza kumworohereza mu gihe wenda yaba ari imbere yegere Harry Kane ndetse wenda na Michael Isaac Povi byaza kuba byiza na Luis Diaz Fernando mu Rwanda unabirebye neza cyane mu buryo bwa formation bakinjira mu mukino no muri animation yabonye ku ikipe ya Bayern Munich yahisiba nziza cyane kubarusha ari naho hantu mbona ko umutoza Enzo Maresca yakoze ikosa ko anabonaga n'aba basore biri kubagora cyane abasatira aba Jean Pedro no umukinnyi usatira iyo ari muri box akabona imipira itatu ashobora gushyira umwe mu izamu ariko niyo mwayibonye cyane yakiniraga inyuma bigasaba ko ajya ku ruhande bigasaba ko aza kwitwarira imipira kuko no witwa Korpama byasabaga ko yabaga yafunguye kugira ngo aze kubona umupira aze guhangana n'aba ba defenseur b'ikipe ya Bayern Munich ikindi kintu gikomeye kampani yari yakoze nubwo yanorohereje n'umutoza Enzo Maresca nureba neza ku fullback yakinishije yafashe Stanisic amukinisha ku ruhande rw'ibumoso iyo rebye nyuma y'ivunika rya Alphonso Davies nago yizeye Rafael Guerrero ni umukinnyi uri gukura nawe ibyo yatangaga mbere si byo gitanga kiri mu ikipe ya Dortmund rero afata Stanisic asaba gukina zone ye ntazamuke akaza kuba akora block arwana n'iyi attaque cyane y'aba winga ba Chelsea ngafata nitwa Conrad Reimer umaze kumenyerwa akinisha kuri kabiri kenshi witwa kampani mu buryo budefanda ariko iyo bagiye kubaka umukino kuko do character n'umukinnyi ukina hagati mu kibuga yegera mediane agasa nkaza kubafasha mu buryo bwa recuperation ikintu cyafashe rero garutse kwitwa Harry Kane n'umwe mu bagabo bafite imibare myiza Harry Kane mu ikipe ya Bayern Munich wari umukino w'102 akinnye amaze gutsindira ibitego 95 atanga system 26 Regi Cesar yamaze kwinjira muri rwego ibitego 12 afite ibitego 13 ushizemo n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza muri Bayern honyine amaze kugeza mu bitego 10 mu bitego 10 urumva umukinnyi uvuga ngo maze kugira uruhare rw'ibitego 121 mu mikino 102 gusa urumva n'umukinnyi wagombaga kuba wirinda cyane ikindi kirimo noneho ku ikipe kuri we muri Champions League amaze gukina imikino 56 atsinze ibitego 41 n'umukinnyi ujya muri match ufite uburyo uri bumukine cyangwa se uri umuhagarike noneho kabubizi yuko ya defense y'ikipe ya Chelsea irava noneho ufashe na mediane yawe yari nziza ufashe Reece James ngo ajye kugufasha mu buryo bwo kurekipera ngo fatanye na Caicedo wa mukinnyi mwiza ushobora gufasha muri recuperation ariko akadufasha no gutwara baro Enzo bituma Korpama tutari umusabe gukinira inyuma cyane nawe umushyize imbere icyo gihe urumva ko harimo ikibazo hagati y'ikiraro gihuza ba Caicedo na Reece James ubwabyo n'igice gisatira ubona ko mu buryo bwo gupanga equipe byagoye yakoze rero witwa Enzo Maresca bituma na equipe mu buryo bw'imikinire bibagora cyane Chelsea yari isanzwe itwarwa na groupe ariko groupe yabanje kuyica muri line up ayihindura
ibintu byanongeraho n'ama individualite ugiye kureba umukinnyi ku mukinnyi Harry Kane uhanganye na ba Trevoh Chalobah ntabwo ari level zimwe muri Champions League. Trevoh Chalobah ni umuntu mu mwaka umwe watizwaga mu ikipe ya Crystal Palace. Wareba aba basore ba Luis Diaz ni na upgrade ikomeye ku ruhande rw'ikipe ya Bayern. Gufata Kimmich ukamushyira ku munane wabisobanuye nga kure pressing ari uwa mbere, kandi Chelsea kimwe mu bintu bya mbere yanga ni ikipe zikorera pressing kuko bakunda gukina muri mediane yabo uhereye kuri Caicedo n'undajya no kureba kuri penalty bakoze ni ikosa rya Moise Caicedo nk'umukaseri wabo yakoze ikosa mu ruga rw'amahina. Natekereza ko ekipe ya Chelsea isa nkaho yisanze swadi yabo bijyanye n'amahitamo mu basatira ko rivunika rya Liam Delap no kurekura Nicolas Jackson basa nkaho bafite amahitamo makeya. Eno mpamvu abatekereza kwegeza imbere Enzo Fernandez kugira ngo barebe ko bakongera imbaraga mu busatiriza, ariko ntabwo byigeze bakundira nimugoroba. Bayern yari mu rugo irabizi neza ko ku kibuga cyayo kuhatsindirwa ntabwo ari ibintu bikunda kuko ari umukino mu 35 mu rugo badatsindirwa ku kibuga cyawo muri League Phase cyangwa se mu matsinda. Ni ekipe navuga ngo kompani arabizi neza ko umwaka ushize batakoze neza muri Champions League ku rwego rwiza, yaba Harry Kane yaba Kimmich yaba nde wabonaga experience nini ku ruhande rw'ikipe ya Bayern kuruta jeunesse navuga muri ekipe ya Chelsea. Nacyo kintu cyabatsinze nibwo kuko wa mukino wabo wa Sariboro gukina I mean wa Maresca ball wo gukina groupe ntabwo yigeze ukunda nimugoroba wamugoye. Navuga ko wenda mu mwanya muto dufite ibitego Chelsea yatsinzwe bikubiye mu kureba aho byatsindirwaga cyane n'uburyo byatsindwagamo. Ekipe ya Bayern yaba pressinze cyane kandi yaba pressinze bizi neza ko Chelsea kubera ko Sali Maresca Samira avuze Sali nanjye nzamo Maresca kubera ko ari umuntu n'ubundi nawe n'umwe mu baswara ba Pep niba abatoza bizerera mu kuba umupira ugomba guhera inyuma, yarabizi neza yuko adafite abakinnyi beza cyane mu gusohora umupira ku kirenge, ariyo mpamvu ugomba kureba ibitego nka 2 muri 3 batsinzwe. Uze kureba igitego cya gatatu cya Harry Kane, ni ikipe ya Bayern yaje iraba pressinga cyane bakiri mu kibuga cyabo, umukinnyi wa Chelsea isanga agomba gusubiza bari inyuma. Malo Gusto ikosa yarikoza atarebye ko Harry Kane arimo. Harry Kane afata baro abayuzuye ira zone yose Harry Kane wabona ahantu utanga umupira pe akitpasa Harry Kane baro nta nubwo yiwana nayifunga yahindukiye gusahita yayongereye umuvuduko ayorienta mu izamu ayisunikiramo. Wongeye gufata penalty bakoze nanone ni pressing yakozwe ya Bayern bakorera ikosa Harry Kane ni pressing ariko Bayern yarikoze ishaka kwambara Chelsea umupira. Chelsea ishaka nanone gukina baro mu buryo bw'inyuma. Kane rero atega umugongo yamaze kugera mu rugo rw'amahina kugira ngo protege baro, undi amukubita igitsiburira ntoza Caicedo abakoze indi penalty. Igitego cya mbere nacyo ni on goal ya Chalobah. Bivuga ngo Bayern kwa kundi ibikujyana urabona hari ukuntu ukora block none ukorienta equipe cyangwa ukayitegeka ko ijyana umupira ku ruhande. Niba hari equipe tuzi kwigira impande nziza cyane igerageza nyine gusorera imipira mu mpande kandi bigakunda, ni ikipe ya Bayern. Nko mu ijoro ryashize Olise yakinnye ku ruhande, Diaz akina ku ruhande, wabonaga ko Serge Rowe basaga n'abasize mu bitugu bya Harry Kane. Aba bakinnyi babiri Olise ndetse na Diaz turabizi neza ko n'abakinnyi beza cyane mu bijyanye n'imipira ku ruhande bashobora kwemera umuntu one on one. Bahinduye umupira cross, hanyuma n'ubundi Upamecano yarahari. Wanza mva icyo kintu inde wari uhari Upamecano umudefenseur central wa Bayern ni gute yisanga muri petit carré ya Chelsea pressing yewe twese twaje kubashakamo uburyo. Bivuga ngo rero bari babizi ko Chelsea ni ikipe nziza cyane ikoze block ari nacyo buriya nepo icyo bita plan du jeu ya Chelsea mu ijoro ryakeye ukomoje ku kintu cy'ukuntu yapanze. Namwibuka ikipe uko yayipanze niyo yatsinze Paris Saint-Germain kuri finale y'igikombe cy'isi cy'amaklub ibitego 3. Yazanye Reece James hagati kubera combativité, ashyiramo Caicedo kubera combativité, ashyiramo Enzo asa n'uwengetse Kolepama ku ruhande na Neto. Icyo abashaka hariya niki ni ukuvuga ngo we ntago abariranga ku kuvuga ngo araza kubatsindisha impande, abavuga ngo ndabafungira hagati none imipira mike ndi bubasha kubaka nyibakiye hagati ndamfite Kolepama na Neto wirukana wa Pedro ku buryo nakora ibitego. Niki rero yabaraga mu ijoro ryakeye ubijoro ryose yararwana no kuvuga ngo na neutraliza umuntu yitwa Harry Kane. Ugiye kwibaza ngo na neutraliza Harry Kane gute neutraliza Harry Kane kandi ndunda abakinnyi hagati. Ubundi mu mupira no mu kiganga bijya kumera kimwe. Hari ibintu byabaga turi abana tutazi, mama wakakujyana kwa muganga bakagutera urushinge
urwo rushinge rukaba ari urushinge rw'indwara bari kukurinda. ubwo ni urukingo mwari mubizi urukingo ni virusi bagutera yego y'indwara bari kukurinda. iyo virusi ikazarwanya umubiri wirinda ikintu uzi. wabyumvise rero yavugaga ngo Harry Kane ububi bwe ni imipira igaruka igasanga hagati ya dropinze dipa akayikinira akayidekara mu mani. buriya Harry Kane Dramani Musiala kuva yavunika hari ikintu Harry Kane akora abantu batabona no muri Tottenham aragikora ni nacyo Pep yanamushakiraga reka urumva agaruka hagati cyane hagati mu kibuga kuko afite umubiri mwiza ashobora gukontorora umupira none yawubonye Samir ikintu akora awutanga mu mpande za mpande nziza akajya kuwutegereza imbere muri box akajya muri box akajya kuwutegereza za mpande zikamuhahita awushyira mu izamu. uzi icyo yashakaga yavugaga ngo ndatereka igikuta hagati kirimo Caicedo na Reece na ba Enzo ku buryo iyo zone aza gufatiramo imipira yisaba kugira ngo ayitange mu mpande ntabashe kuyisohora ngo ayishyire mu mpande. aho rero bahatsindiwe. kampani yabaye nziza iyo wapanze ome gutyo ukavuga ngo ndi bugenda mbara ama individi experience iragutsindisha. hanyuma twabura kuvuga Rigoga ku kantu gato ka statistique karyoshye kuri Harry Edward Kane wakoze ibitego 2. Harry Kane abaye mu bakinnyi 3 gusa Burayi bashoboye gukora byibura ibitego hejuru ya 20 muri Champions League mu maklub biratandukanye cyangwa arenga i Burayi. Cristiano Ronaldo yatsindiye Real Madrid ibitego 105 muri Champions League ubwo ni hejuru y'ibitego 20 atsindira Man U 21 ubwo birumvikana nabwo ni hejuru ya 20. Neymar yakoreye Paris Saint-Germain ibitego 22 muri Champions League akorera ikipe ya Barcelona ibitego 21 muri Champions League ni hejuru ya 20. uwa gatatu ni Edward Kane yakoreye ikipe ya Tottenham ibitego 21 amaze gukora Bayern 21 nawe akaba ari we mukinnyi uwa gatatu. n'abo bakinnyi babyihariye gusa nkaba navuga yuko rero ku ikipe yarivuye muri za Conference League Chelsea mu gihe gito yagishize ku ikipe ya Bayern mu myaka 5 ishize irakina demi finale Encar harimo n'ikintu cyo kuba ari nk'abashyitsi. Kole Palmer yavuze ijambo ryiza cyane ryo twasorezaho yavuga ngo at least we showed that we deserve to be here. nibura twerekanye ko dukwiriye mwitubona nk'agakipe ka underdog ko muri za Europa. niba dukoreye performance hano ntabwo ari bibi cyane ya Allianz Arena. ubwo igisigaye rero ni kimwe ku kiraro match kurikiyeho barakurikizaho Barcelona. ibitego 3 byose kuri kimwe intsinzi y'ikipe ya Bayern Munich double cyangwa ibitego 2 bya Harry Kane rutayizamu w'umwongereza. Chalobah yaje kwitsinda Palmer nawe yatsinda igitego kimwe ku ruhande kwa ikipe ya Chelsea 3-1 intsinzi merite kuri Bayern Munich kubigena nuko umukino wagenze score reflectinga n'umukino c'est amplement mérité même. mbona Bayern yakoze akazi yasabwaga gukora mu rugo ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo twagarukaga tuvuga tuti Bayern urabona ko hari ibintu birimo bigenda bihinduka mu kibuga kuri Vincent Kompany. Manuel Neuer nk'ibisanzwe kumubona mu izamu hari icyizere ubumufitiye ahubwo kwibaza imyaka ye ubona ahubwo toujours aracyakomeye ku buryo no kumushira number 1 kuri National Mannschaft ubona abasore bari inyuma ye batamusunika na gato. Jonathan Tayaje yongeramo imbaraga ndetse ukazamukikira ukagera imbere no kuri ba Michael Olise. Ni Bayern kame mubona ko gukora ibitego birimo biraza pe bere kuri ba Serge Gnabry nabandi ibitego 30 mu mikino 9 ibitego 30 akora ibitego pe ukabibona bivuze ngo adversaire abafite akazi iruhande rw'inyuma. Bisaba iki rero buriya iyo equipe ifite uburyo bwinshi bwo gutsinda ibitego bisaba ko namwe mbere na mbere hagati mu kibuga mubabuza ku Davitayema mubabuza ko imipira yegera imbere. Abantu nibo bihera ubundi mu Rwanda balo ku buryo ubona kubira ko equipe ifite balo ifite amahirwe menshi yo gutsinda igitego. C'est comme ça le football. Zero mu Rwanda no kugira ngo iyo balo ikindi shehe equipe ifite na balo ntinanirwa buriya. Yes. Ntabwo inanirwa. Exactement. Bivuze iki rero? Jewe j'ai du mal à comprendre pourquoi uyu mutoza wa Maresca wa Chelsea
kuri mediane twavugaga ku munsi w'ejo kuki iyo mediane uyishambara kuyizana mu ndi muntu kandi tuzi ko ari kiungo nyine yaje akora iki minota yakinye myinshi James Rizi wari wiki muri mediane rafite abawinga batatu bari kuri bande touche ndavuga Guitens ndavuga Garnacho ndavuga n'Europeti Esteva William bari batatu sikisiyo gushyiramo Cole Palmer mu mwanya we Delaney ataka abandi bagakina kuko Cole Palmer ni numero 10 yewe kubona Cole Palmer ari kwiruka metero zigera kuri 80 aza gukora kuvertire hariya je préfère kumubona yiruka na ballon nkuko yarayifite akarinda sini igitego kuko burya kwiruka udafite ballon biravuna mpe iyo condition physique sinyimuzi sinzi niba wenda ryari ijoro rya Champions League yo kuvuga ngo ngiye kugerageza ibindi bintu nk'ibyo nabonaga agerageza muri Coupe du Monde y'amaklub pourquoi iriya mediane ye urindu yisambura cyane cyane kuko yahanganaga n'indi mediane nayo ubona isukari irimo ya Pavlovic ndetse na Joshua Kimmich. Je pense que mu mpande za Chelsea il y avait quelque chose qui manquait kuri ngewe ariko imbere vraiment gendemera iriya secteur offensif ya Bayern Dominique yego atsinda ibitego nibyo ariko akaboko kanini ndakabona muri Michael Olise urakabona vraiment Michael Olise arapeza kwa adversaire ukabibona vraiment Bayern yabitangiye neza itsinda Chelsea ngira ngo hari wenda biravunanye kuba wakina match ya Brentford muri Premier League ikakugora ukava mutanayitsinze ugakora déplacement kuri Allianz Arena ugatsindwa kandi wakoresha imbaraga nyinshi ukongera ukataka championa ngine kubona Maresca nyine kubona Maresca nk'umutoza nyine ushobora gukwataka izo bataye zose kuri effectif mona bishoboka ko yabishobora nayo. Lucas twabonaga mu by'ukuri nyuma yo gutwara kino gikombe cy'isi cy'amaklub abonye umuvuno wo gukina Chelsea izatanga akazi ariko kuva na nino championnat yatangira Premier League ntago Chelsea mu by'ukuri iriyemeza cyane wenda no kugeza kuri no mugoroba iminike Chelsea ni projet kiri gukura iyi test ikomeye hano Allianz Arena abenshi barahagarikirwa bakarya n'ibitego byinshi bitanabujije ko nawe ushobora kuza ukaba wabona resultat ariko Bayern Munich hanga imbere y'abafana bayo ntabwo ari umuntu wese ushobora kuza ngo ube wakwitega ko ashobora kuba yabona amanota she yarayima agaruka ku cyo kuvuga ati mediane kwihindura n'ibindi yashatse kuzana umuvune yatsindishije Paris Saint-Germain kuko Cole Palmer ureba uburyo bwe umubiri uteye no kuntu atwara umupira wa kwifuje kumubona ari inyuma y'umwataka ariko byasaga nk'aho amakipe yamaze kumumetiriza baro buryo uri hariya hagati ntago ubone espace nini ntabwo ushobora kwiruka umwanya munini iriya kuruse yakoze anatsinda igitego she ntabwo wayikora hagati mu kibuga urimo gukina nka numero 10 biragoye iriya espace ntabwo ashobora gupfa kuyiguha n'iriya ari contre attaque harimo amakosa baye n'umukinnyi ukiri mutoya nta mpungenge mfite ko yaca ku ruhande kandi igigeze kugera aho ngaho akajya mu gihe cyo kumara igihe kinini adatsinda ibitego Cole Palmer kongera kumusubiza ku ruhande byatanze umusaruro abafite ubwinyagamburiro bafite uburenganzira bw'uko ashobora no kuba yagaruka mu kibuga hagati cyangwa se kuba ajya mu mugongo y'umwataka cyane ko Chelsea ifite n'abataka bakiri batoya ba Joao Pedro bashobora kuba badekrosha nabo bakajya mu mpande izo espace zikaboneka ari nayo mpamvu yashyizemo kapiteni James Rice akamushyira mu kibuga hagati oka Cole Palmer yaba yagiye hagati mu kibuga inyuma y'umwataka abo ku ruhande rwe bakaba babona chance zo kuba bazamukana umupira icyo gihe byavugaga ko Malo Gusto kuko niwe mutoya yakwirukanka akajya imbere noneho Reece James akaba yamukuvura mu mugongo we aho kugira ngo ari Reece James ujya kwirukanka ajya imbere ya ajye gushaka Stanisic ntabwo ari umuvuno mubi kuri uyu mugabo Chelsea nge nabonye yazize amakosa individuel hakiri mutubazo muri defense yayo nge niyo nakantu byashobokaga ko Charoba yagakoze ibirenze biriya ibyo yakoze Charoba yagakoze ibirenze ibyo yakoze kuri ya centre uri imbere y'umwataka yari yamaze gukora igikomeye ahubwo cyo kumuzibira kugira ngo baratayimutanga ariko yibagirwa ko nawe ashobora kuba yakoroho kajya mu izamu rye hariya rero ukina ibiri simple kuko we uri hano imbere yawe barira imirazo rimwe urayireba
So, bivuga ngo baro gukina biri simple yishyire muri corner, wishaka gushaka ikindi kintu gikomeye yishyire muri corner. Umukinnyi nawe uguteresha nabi aragukoraho, umukinnyi nashaka kugucisha akagura imbere aragukoraho, iraza kubikosa. Chaluba yameze nk'umuntu umufana mu kibuga, baro yamuguyeho from nowhere pa igitego bakinjije Sanchez. Nyuma y'iminota mikeya Caicedo ni umukinnyi wiyangaje cyane, wiyangaje ni umuntu ugira excellent engagement, agira amahirwe Caicedo kakina muri Premier League, ariko muri za La Liga, muri za ligue amakarita y'imihondo yabona menshi. Caicedo ariyangaje agira excellent engagement. Harry Kane ni umupira batakaje, Harry Kane arawusaba, Harry Kane akoresha ubwenge bwe, yakoresheje ubwenge bwe rwose. Iyo uri umusore nanone Caicedo atagira excellent engagement, ntago iriya baro ntago Harry Kane yari guhindukira ngo abe agifite equilibre yo kuba yatera Sanchez igitego, ariko yabikoza bishaka sa nkaho muryamyemo, amuryamyeho gatoya, yamwumvaga mu mugongo we. Caicedo akora icyo yagombaga gukora agikoze. Harry Kane we agomba guproteja baro ye ku buryo utayikoraho tout simplement cyane, we araproteja baro ku buryo utayikoraho. Umuhungu abamukoreye ikosa penalty kuri Harry Kane, aho ngaho ntacyo kubaza, ndimo ndarira ku bitego bya Bayern. Gato nyuma yaho Chelsea na Profisi garutse mu mukino inakina, wenda nibyo deze mu mita Bayern yagiye itanga gasopo nyinshi ko hari ibitego byashoboka kujyamo, ariko nanone ku rundi ruhande Marogusto uriya mupira ahereje Harry Kane mu ruga rw'amahina, sinzi ikindi wamubaza ku minota 63, kandi byasaga nkaho mu gifite cyizere ko mushobora kuko bagiye kuruhuka, ari ibitego 2-1, ntago byari bibi cyane, byashoboka ko ikipe ya Chelsea yagaruka. Itanze gift nk'iriya rero kuri Harry Kane mu ruga rw'amahina, ntiwirirwe rwose ugira icyo urenganyaho Sanchez, nta kintu wamurenganyaho. Igitego cya gatatu kiba kiranyoye imbere y'abafana mu rugo, ntago byari bibi cyane. Ahubwo ahantu ngiye nanenga kuri uyu mutoza Enzo Maresca, byashobokaga yuko nyuma y'uriya muvuno yari yakoze n'amayereri yararimo individuel yari kubagize ikintu ahindura mbere y'igitego cya gatatu, ko kwinjizamo Andre Santos, kwinjizamo Garnacho umaze gutsinda igitego cya gatatu, byasaga nkaho somehow biri too late, byasaga nkaho biri too late.